अहानबदा मारू ओइबा पाव हौजिक यामना कन्ना सेमगत सागतलिबा मोइरांगदा लेबा अनिसुबा मालेमगी लांजाव मतंगी INA गी हेडक्वार्टर PM मोदीना संगारबा याय इम्फाल ईस्ट की मनुंग चना लेबा या स्कूल A सिगी NPP की इंटेंडिंग कैंडिडेट हुइड्रोम विक्रम की ऑफिस हांगदुना लेबा मियोय अमगी युमदा सकंगदबा सिंगना नोंगमई राउंड कया कापसिलम ले अमदी हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा मणिपुर मियोय तरातरुक नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइक्रे मियोय अमा लैखिद्रे नागालैंड चही तरा मंगादगी तरा निपान फाउबदा लैबा अंगांगसिंगदा कोविड-19 वैक्सीन कापगी थबक हयेंगदगी हौरगनी कुरुमजरी पोनी टीवी ने पिजबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मियेंग ताबिरिबा सिंबु जेनिफर शर्मना तराम नोकजरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी हौजिक यामना कन्ना सेमगत सागतलिबा मोइरांगदा लेबा अनिसुबा मालेमगी लांजाव मतंगी INA गी हेडक्वार्टर ngasi चीफ मिनिस्टर ने यंगसिनख्रे CMN बिरेना सेमगत सागतलिबा सिंग अदु यंगसिलबा मतुंगदा सेकेंड वर्ल्ड वार दा ब्रिटिश सिंगना बॉम्ब थादखिबा अमदी नोंगमई कापसिनखिबा मफम असि चही कुंट्रा निफु हेना टेक तकाइदना अमसुंग सोखनदना थंबगी दमक युंबुबु थागतपा फोंदोखी लुपा क्रोर कुंट्रा माथोय दशमिक अमा मंगा चंगना सागतलिबा मफम असि यंगसिनबदा CM ना थबक यांगना सुरमबा थेंगनाबदा थागतपा फोंदोकपगा लोइनेना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गी तांग मरीगी मणिपुर की खोंगचत्ता हेडक्वार्टर असि संगाबा नंगनाबा थौरांग तौबनी मदु ओइथोकपा याबगी फिबमदा लैरे हाइखी ngasi khongchat aduda chief secretary Dr. Rajesh Kumar amadi atai makok thongba official singsu saruk yakhi Honorable Prime Minister lakaro bosidega masigi yama usidi ko place ai yaada leiba ainegi international army ki leiba si mafam yam sillaba ari museum ga leiga do am da mon da ba keno koina function nama tawni mafani madam phum yam char ba sigi lamsi newly koi acquired to newly acquired to is mafam je kamai to ba yam na mafam je ko sigi yum ari bachini ai British singna matai da ko bomb thada ki ba no mai kap sa ki ba adu ki makhun ga loi le ri ba adu na masi moi yam na la fa ba di yumbu sine su yam na man history kri sai kun thani pu je reserve to khanam ko ne yumbu du da ba na request sor kan ma se apani historical site moina apagi memorial no ina thamma ge masim ka apni daur ge na ajana hainer kana moi di lam si daur ga moi ge jaga ama su pi gre moi ge allotment pi gre moi ge lagon pi gre adu gi matung da sigi se sa de pa adu luckily koi honorable prime minister heng council la ka do is si sanga ba la ni ji ga re ni la ko si sanga han ge adu ga museum kari kari gi ga si sigi mamang thang area da so koi ba ji re tong na ba koi aya mori sa ba lo re मरक असिदा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी कोरकोमना जनवरी मरीगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंगचत असि बॉयकॉट तौबगा लोइना नुमित असिदा मणिपुर टोटल शटडाउन लौथोखरे मोदी असि जनवरी मरीगी अयुक पुंग 13 ताबदा इम्फाल यौरकनी लोइना खोंगचत असिदा महाकना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुनिथोय की उरेप उयुंग तमगनी हारिबा थौरम असि इम्फाल की हप्ता कांगजेबुंगदा पांगथोकनी थौरम असिदा मोदी ना मियामदसु वांगांगनी कोरकोमना थादोरकपा चेरोल अमना टोटल शटडाउन असि जनवरी मरीगी नुंगथिल पुंग अमा ताबदगी हौगनी लोइना हारिबा असि PM मोदी ना मणिपुर थादोक्ट्री फाउबा चटनागनी हाइरी इम्फाल ईस्ट की मनुंग चना लैबा या स्कूल A सिगी नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की इंटेंडिंग कैंडिडेट हुइड्रोम विक्रम की ऑफिस हांगदुना लैबा साइखोम मंगलेम कौबा मियोय अमगी युमदा सखंगदबा सिंगना ngarang नुमिदांग पुंग 9 मखाइरोम ताबा मतमदा नोंगमई राम कया कापसिलम लै हाइरी थौदोक असगी मायोक्ता यानिंगदबा फोंगदोक्तुना बामोन लेकाई ब्रह्मपुर लालजी लाकपा लेकाई की मियामना ngasi लेकाई अदुदा वाकत मिफम अमा फमख्रे वाकत मिफम दा सरुक याखिबी नुपी अमना लाकदौरिबा इलेक्शन असि शांति ओइना पांगथोक हंसी हाइरदुना युमलक्ता नोंमै कापसिनबा यानिंगदि हाइखी बामोन लेकाई असि अनि शुभ हाइरोक ओहनबिगनु हाइनसु महाकना फोंदोखी अखोइना ngasi धरना फमजरी बसे या स्कूल केंद्रगी 14/28 ता युमलक्ता बोम यumlakta nongmai kapsin birame
yum lakta no me kapsam bina ma se kanano kari no khoi kaim ta khang bangam de aduga mi hat pa ya ba si be ya ba pot se yum lakta sin na biganu akhoi da awa ba ana ba amata pibi ganu santi oina bot hadamina si santi oina bot khomina si khatang haijage aduga ayeng ba santi haibado bamo le kaya skun kenda se lai han biu adu ani suba hairo haibado ko hen kanu si Haukiba pungkun mari asida Manipur mioi tara taruk nauna COVID-19 positive oikre mioi ama laikidre. Hairiba anoba casing asi sample punna chatruk humfuma thoi test to bada confirm to kibani haina COVID-19 command control room na fongdokli. Positivity rate asi chada ani desmik mari oiki loinana hairiba pungfam asida mioi ama COVID dagi fagalaktuna discharge tokre. COVID-19 command control room dagi thadorpa cherol amana state asagi COVID-19 case masing asi lak ama lising kun manga chanipan kun humdoi sure loinana sikhiba masing na lising aniga ahumni hairi. Nagaland chahi tara manga dagi tara nipan fau badal laiba angang singda COVID-19 vaccine ka pagi thabak hayeng dagi hauragani hairi. State aduda haiba vaccine asi January tang amada thunglabani hairi. Punna dos lak ama lising nifu humdoi thunglakibani. Ahanba phase ta Dimapur amasung Kohima da vaccine asi ka pahogani hairi. Haukiba pungkun mari asida India da mioi lising kun taret changa yangkai humdoi COVID positive oiba thengna kibaga iroinana. Hauzik faubada India gi state amadi Union Territory kun humdoi da Omicron gi case punna lising ama changa kun manga thengna kre amasung laina asidagi fagalakiba mioina changa humfu sure haina Union Health Ministry gi data amana hairi. Omicron naba mioi changa humfu suduna Maharashtra na atai state singdagi case masing khwaidagi yamna report tawkre. Delhi da chahum yakai matoi su kre, Gujarat da chama kuntra taruk, Tamil Nadu da chama tarataret amasung, Kerala da chama supna mapan case thengna kre. Delhi gi yellow alert loktokiba mafam singda COVID protocol tugaiba mioi singdagi hauzik fawbada lupa lak marfutara mapan henbagi senfam fine oina lokhat kre hairi amasung India gi oina hauzik fawbada COVID ki apunba case masing asi crore ahum lak nifun nipan lising marfu mapan ga chama kuntra humdoi su kre hairi. Ziribam District Administration na Manipur da ILP chana kibagi kumon thoram ngasi pangthokre. Thoram aduda Ziribam District ki DC Malem nganba Chenglai District asi atopa state singa fauna ba maru oiba mafam ama oibana mafam asida ILP system asi yamna darkar tari. Loinana ILP checkpoint ani thamduna mitop changlakpada check tawbagi thabak lab tana sathari haiki. Handak Ziribam da go to village ki thoram pangthokpada CMN Birena anoba ILP ki checkpoint ama thamna ba haiki ba adugi matung inna ahom suba ILP ki checkpoint adugi estimate sem saduna higher authority da thakre. Athuba matamda ahom suba checkpoint asi hangdok lagani. COVID-19 ki another variant oiba Omicron Manipur da su yorakpa maramna hena kansin ba Jackson Charang su district police na lokhatna ba DC Malem nganba Chenglai na fongdokhi. Ziribam district ki SP KSI Rabi Kumar na haiki police na district asida ILP ningchina implement tawduna akan ba Jackson Charang lokhatli. Omicron lakpana maram oiduna hanadagi Jackson Charang lokhatle haina su mahakna fongdokhi. ASP na haiki Manipur lengak na ILP system implement toriba asimak miyam gi yaifana bani haibasi khangbiyu loinana Omicron ye ahen ba Jackson Charang miyam punna lokhat minasi. Under election dakshil aduna district police na adagi IPC padana strictly implement order previous hai sumaina amasum asidai wo ken strictly implement orpani ai khandai aduga akoi honorable chief minister na Batu village da anu ILP counter ma thana phaibi ramatu akoi estimate sare aduna government da ILP counter anu ma segi ke masida jaga sida thana process akoi government thagre aduga hojiki anu ba ILP counter thagre se asli modern oiba ILP counter bodeni koi gi sida laiba ILP ki counter sinataba so asong nakanda railway da ki mi changa popalapa su lai na asong da so popena railway ki changa pa ni makhai su ILP pai da ba yaw da di ILP pai na ba ILP issue to na ba hai na asong da so koi counter ma lai jai anytime passenger train la ko matam da koi na su madu da counter ma thamaga du da su ILP ki khudong sa ba du thamjari aduna
Masigi anniversary ki khudongchaba si lojaraga aina press media friends da dagi miyam da aina haijaning badi asigumba ILP implementation tawbusida mayam gisu mateng yamna chawna darkar tai aduna ILP implementation da mayam so koi da support tawbiu अनौब चही लिसिंग अनि कुनिथोय तरामना ओकपगा लोइनेना लौबुक माइकै पांगलसी हाइबा वाखलोंदा अराप्ती उरुप फार्मर्स एसोसिएशन ना लौमी सिंगदा निंगथम मरु मरांग येंथोख्रे लोइनेना अरापति मयांग बुंग लोकोलदा एसोसिएशन असिगी मेंबर्स सिंग यावना मणिपुर रूरल बैंक लिलोंग ब्रांच की ब्रांच मैनेजर हवाईबम सिद्धार्था अमदी केवीके अंड्रोगी टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर सुशीलना सरुक यादुना निंगथम मरु मरांग ये हुनख्रे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एग्रीकल्चर डीओ अमदी मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा की डायरेक्टर देवदत्त शर्मा की मखादा पिछरखिबा सुजाक मरु हंगाम मरु हवाई मरु अमदी पानबी की विटामिन चिंबा पोटलम सिंह एसोसिएशन असिगे खुथांगदा उरुप की लौमी सिंगदा येंथोखी थौरम असिदा अछोइबा मिथुंग ओइना सरुक याखिबा सिद्धार्थना हाई बैंक अमदी लौमी सिंगी मरक्ता अफबा मरी थंबा हाइबसी तंगाई फदे बैंक ता लैरिबा सेनफम सिंह असि मियाम की सेलनी गवर्नमेंट मतम की पिछरक्पा लोन अमदी स्कीम सिंह मतम चाना काना बलौबियु पिछरक्लिबा लोन की सेनफम सिंह मतम चाना सिंगदोकपियु हाइकी थौरम मपु ओइना सरुक याखिबा डॉक्टर सुशीलना हाइकी लिसिंग अनि कुनिथोय चही असिदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लैबाकी ओइना डबल क्रॉपिंग की पांडम चावना थमली डबल क्रॉपिंग ना लौमी सिंगदा डबल इनकम लाकनी लैबाक अमदा लैरिबा लौमी सिंगना सेंथोक लंबी फरक्तुना सेल पाइद्रगदी लैबाक अदु चाखटपा कौबा यारोय डबल क्रॉपिंग हाइबसिदा एग्रीकल्चर की सरुक खक्तमक येंगदबा नत्ते वेटरिनरी एनिमल हस्बेंड्री अमदी फिशरी सु खुदसमनदुना चटकदबनी एग्रीकल्चर की पोथोक्तगी लाक्लिबा बाय प्रोडक्ट सिंग असि एनिमल हस्बेंड्री दा सिजनबा यानबा लंबी सेमगदबनी हाइना फोंदोखी हैरोक्ता थोखिबा लाइबाक थिबा थौदोक अमदा लैखिद्रबा निंगथौजम रोहित मिसिगी मतंगदा असेंबा लंगला लंगजिन पुथोक्तुना मिहात पसिंग मटिक चाबा चैराक पियु हाइबा दाबी तौदुना हैरोकी तोंगान तोंगान बक मफम सिंगदा चथरकपा वाकत मिफम गी सरुक अमा ओइना ngasisu hairok bar 1 da wakat mifam chathakri Scheduled Tribe Demand Committee Manipur SDCM na sinduna mitay maitai bu Scheduled Tribe ki list chalhanaba laukhatpa khongthangi saruk ama oina ngasi Fubala Gram Panchayat ki Sunu Sifai Market Seta wakat mifam ama pangthokre Sunu Sifai apunba maira paibi Sunu Sifai Youth Welfare Association Club amasung association kayana punasin khiba wakat mifam aduda AWAY ki Secretary Ice Peter na haiki Election Code of Conduct Lactringida Mitay Maitai Bu Scheduled Tribe List Chalhanaba Lengak na Dakar Tariba Recommendation Adu Center da Thabiu Haiki अखोई मणिपुर की ओरिबा हौजिक सिचुएशन कंडीशन असिदा अखोई की लेंगा अखोई की लेबाक हाइतारेको पाक चावग्रबा चिंगी लमसिंग असि नतना अखोई की पिखरबा बेली एरिया से तंपा एरिया से लेबा लमसिंग असे मतम की मतुंगिना अखोई की लम अमत लेसला ओइदोरे सुनुतंगी मैतै मितै हाइबा अखोई एसटी हाइबा कैटेगरी से चलबा मतम खतदा हाइबा अखोई की लम असे कनबा ngamgani असि नतना उपाय अमत लेते मरम अदुना अखोई की इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लाकदरिबा सिग ममांगदा लेंगा की लुसिंग बा ओइबिरिबा लुसिंग कुरेल सिंगना हाइबा अखोई recommendation si habina bagi damakta amasung akhoi gi athu pa matam da akhoi gi pakum pamje hair ba sida akhoi sunispai khungang gi ba leiriba maira pa bima ibel sing loina na saiwa club loina akhoi khungang sida leiriba organization kaya ama thamoi sokna amasung thawai yauna nungai ta ba ko loina na sarkar gi mafam da loina appeal tawjani ba Hauzik pau gi menak thatna atien bre amatang lo minasi अनौब चहीना लापदा पोनी टीवी अमदी बिसुई हाकि माइकेदगी याख पाउजल पिजरी चही अनौब चहीसिना लापदा मियाम पुमना चेक्शन बिदुना हेना तौ थबक खुंदिमक्ता माइ पाकपा अनायक याउदबा वखल ताना ज्ञान ताना लेमिनबा अदुगा हजिक लेरिबा कोरोना हारिबा वायरस ओमिक्रॉन हारिसदगी खoi साना ngakthok chanaba
ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ SOP ꯉꯥꯛꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯤꯁꯁꯦ ꯄꯤꯖꯔꯤ. Once again, Happy New Year everyone. Break matung taram nokchari makhataba pausingda Loktak semgat sagatnaba Union Minister Bhupender Yadav ka sarkar gi makok thongba official kayaga khana naina bagi thoram ama sanjen thongda laiba forest office da pangthokre ngasigi thoram aduga mari lainana khurai kendra gi MLA L Susindro na haki ngasi Union Minister yauna Loktak pat kannaba khana naina bagi thoram ama pangthokpani Manipur miyam gi dama khalaga Loktak asi kandaba yade haiduna khana naina bani loinana Manipur gi forest amasung environment yokhatna bagi pandam da khana naina bani Union Minister na Manipur gi Loktak pat ki yamna khanbi basi yamna nungai zai Loktak pat samgat sagatna bagi damak lupa crore marfutara nipan propose tawkhibani Loktak ta tangduna hingzaba akoi bagi mioi kaya su makhoi gi damak tawba yaba thabak kaya paikhatkani Loktak pu khwaidagi fazaba tourist spot ama ohenna ba hotnagani haina su MLA na fongdokhi Union Minister amana Manipur gumba state pikraba state India state macha simada leiriba pikraba haibadi Loktak lake oina chaujaraga su jaga si yam pikpani adubu ma yamna concern oibibase masigi khwaide nungai aduga plus akoina matam koina matam sangna akoina court case tawnadana adagi Loktak stage atop activities amta tawba yade haibana chingba aduguma kayam lei aduna plan ama wise use plan ana koi Loktak ke adumba plan am khalei madugi matangda maruina discuss tawbuni adu masigi se Union Minister na so another some akoi around 98 crore gumba akoi kano tawjumne proposal tawjabani asim so akoi state gi oina yengbiraga soidana pibirani haiba adumba thajaba thambire adumba achetpa thajaba si leire aduna mayam punama mi painabi gano Loktak legacy noma atuki matik hena fajaba world quite again of us a lake or any have a semester achepataz of the lay other than Mayam Punamona Loktak si apazaba Loktak ama or no honomatam da akoi Mayam Punamona akoi the support of you haina is my sum media ikutanga itamzagi Sekmai Kendra gi manung chenba Koktroki Khunja Singna Lakadoriba Lising Ani Kunithoi gi angan basarukta pangthokadoriba General election da MLA Haikam Dingo Singbu condition amata yaudana saugatlagani haina lauthokibaga loinana khul asida MLA Dingo nataba candidate ke meeting silambada fine onya lupa lising tara lauragani haina ngasi Koktruk Community Hall Lai Haraufam da Lai Committee Koktruk Apunba Maira Paibi Loop amasung Koktruk Apunba Youth Club na sinba interaction program amada khungi khunja singna lauthokre ngasigi thoram aduda MLA Ace Dingo haiki Koktruk ke khunja singbu thagat pa phongdokhi bagal loinana singba ngamlaroi deba achoba laman ama tonsille haiki aduga karigumba miyam gi thaujaldagi mikhal asida amukhana mai pakpa taragadi miyam gi ningba thunghanba haibasina ahanba priority oigani haiki niba chungniba koi Manipur State Power Company Limited MSPCL amadi Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL na employees sing the 7 pay P the bagi mayokta ngasi kay sampata laiba electricity head office da wakat mifam ama pangthokre wakat mifam aduda wangang laduna MSPCL amadi MSPDCL ge karmachari singi mihut soram sani boina haukiba December gi kuntra mathoida Power Department na 7 pay implement tawbagi convey order ama thokre adubu order asida MSPCL amadi MSPDCL gi Englishing ani tara marigi matungda thabak tawba amadi confirm order thokiba karmachari sing yaurak haibasi achan mirai naiba thausilni haiki karigumba lagliba tang marigi manungda chap manaba mawongda implement tawbidaba tarabadi akanba strike chathagani amasung maside thoklakpa afafatagi dai chapumba Paliba Sarkar asna pugadabani haiki
September की तांग तरा 2021 की अहिंग दा अखोई थाजब अमा पीबदगी कन्वे ऑर्डर अमा पीबदगी अखोई स्ट्राइक टू एजिटेशन दु हंदोखिबनी मसिगी फिल्म अचान मिराई नाइबा डिस्क्रिमिनेशन लाइबा फिल्म से तानबगी दमकतरा अखोइना ngasi असुकुइना थाजब सिंगागा अखोइना लाखिबसी अदुगा अखोइना मदुगी ओइबा पेंदबदु फोंदोपोइना एम्प्लॉय सिंग कंपनी की एम्प्लॉय सिंग अखोई कंपनी अनि की एम्प्लॉय सिंग की अपुन मिफम फमगा अखोइना रिजोल्यूशन मयाम लौखरे रिजोल्यूशन सिंग अदुगी मखा ताबो ओइना अखोइना ngasi सिट इन प्रोटेस्ट असि पांगथोकजबनी अखोई मखा तारक एजुकेशन दा अखोइना तौरकदबा थबक थरम सिंग दा अखोई अफबत लाक खुदिमक पालिबा लेंगाकना पुबिगदबनी अदुदा मसिदा लैरिबा अखोई नुसिजरबा अखोई लेबाक मियाम सिना अखोइदा वारोब थंबिगनु थांग एसिया इलेक्शन थेक्ननबा सेम सारिबा मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी की चेयरमैन ओइबदा नतना बीजेपी की स्पोक्सपर्सन सु ओइरिबा एम अस्नी कुमार की इलेक्शन का मरी लेनबा मीटिंग अमा नोंमाइखोंग मयाई लेका यूथ क्लब की ग्राउंड दा पांगथोक्री थौरम अदुदा खोरडाक अमदी नोंमाइखोंदगी नौना अतोपा पार्टी दे यावरंबा इमुंग हुफुतरा हेना लेंयान खुदोल तौदुना ओख्री थौरम अदुदा मोइरांग खुनौगी प्रधान एम धनेश्वर खा थिनुंगगी प्रधान रामानंदा अमदी अतै सकनाइरबा मियोय कयाना सरुक याखी उप अध्यक्ष एम दिनेश ना हाइखी एम अस्नी कुमार असी आंगांग ओइरिंगैदगी हौना चाखत थौरांगदा यावदुना लाकपा मियोयनी महांगना कैबुलमजाव सेमगत सागतपदा संगाय कन्नबा होटनबदा थांगा मियामगी याइफनबा लोकताक पाट कन्नबा हिरम कयादा मांगजिल थादुना लाखी इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी ने सिनकिबा मीटिंग अदुदा एम अस्नी कुमार ना महाकपु मियामना नुंसिबियु सोथरबा थांगा एसी कनबदा अचौबा दायित्व सिनबियु हाइना मियामदा बोट खोमखी आई सामो हजे हजे सिटिंग एमएलए सिगी ममांगदा माबु कानना बहनबदा इसागी इरन पुथोकजरगा मतम मांगजरकांदा मतमदु अइना बीजेपी होइतारगा सकिना ngak चावगी चांगजे इताउसे बीजेपी दे लेपिनी अदो तासे बीजेपी दे पिहोंदबदा माबु नुसिरुबदगी मासे थबक खरदि तरप याय थांगा केंद्रगी मनुंदा मी तानाबा याबा सुंगाय बि यामना खल्लबा मतुंदा भोटो पिरुरगा वखत को यामना सांगना थादरगा सांगना थादबगी पोतो अमांगो ओरकांदा हजिति तृणमूल कांग्रेस दगी आई इसामा जोंथोराकांदा सिरिता अस्नी कुमार के वोट खोमिबनी डिस्क्वालीफाइड तौदना थांगबु नुसी आइतबगी बदनाम लुमाइदा हापगे योंथोरपा अदुगुम मेंथिनि सबनेबा अदुगुम डिस्क्वालीफाइड ओइरबा मी अदो मरेन थुम पैसा यामना चंगना मतम यामना चंगना वानो मेरेरगा मा हंगकिबनी अदुवा ममांग काहिबा ऑनरेबल खुदिंगोसे कनाम डिस्क्वालीफाइड तौदना थांगबु योलंबा कनाम यौकिजे श्री अस्नी कुमार अखोगी इमुंगदगी थोप कैंडिडेट अमनी अखोगी नसानी न सुने वखल मांग थंबिरगा पुनुन चिंचनबिरगा मतंग होनरगांदा कोई थांगा असेंबली सेंगदलरिबा पोलिंग स्टेशन तुंगनि पानसी मनुंगा कोई वोट पादी यामना फंबा पोलिंग स्टेशन सिंग मनुंगा नोमाइ को प्रोडक्शन ओहेनबियु अदु ओहेलगांदा आइबु मणिपुर असेंबली दा मिरना थागतपदा नोमाइ को मदे प्रोडक्ट लाइगुलो हलम सिंग स्माइबल सिंग प्रजा पुनमना असोबो दायित्व लौबिरगा आइबु थागतपदा असोबो दायित्व लौबियु मतेंग पांबियु अदुगा सि सोथौरबा थांगा इमा गमदो मसिगी अवार बापुनमसि श्री अस्नी कुमार कोकत थागतपिरगा मदो इन मुतंग अवा मयामदो कोकप ngambagi पंगल थौनादो आइबु हिरना थागतपिरगा मुतंग हापियु हाइदना आइना पुनमपु थमोय नंगसेना कोन रेगुलर परमजरे हानगी चीफ सेक्रेटरी अमदी चही सिगी अंगन बसरुक्ता पांगथोकदौरिबा मणिपुर असेंबली इलेक्शन दा बिष्णुपुर ए सिदा मिखल थेंगनबा सेम सारिबा ओनबा किशोरना मणिपुर मियामदा अनौबा चहीने लाकपगा याइफा पाउजल पिरकली महाकी पाउजल दा अनौबा चही लाकपा हाइबसी अनौबा थबक अनौबा पुंसी अमा थौरांग तौगदौरिबनी अदुगा ख्वाइदगी लूरिबदी हौजिक थेंगनरिबा कोविड की अनाबसी चंगदनबा होटनबदा सोशल डिस्टेंसिंग ngakpa मास्क उपतुना अतै एसओपी तुंग इना चटपा मथौ तारी लोइनना मणिपुर दा लैरिबा कम्युनिटी खुदिंगमक नुंसी चानना लैमिननबा होटनसी मणिपुर असी यामना चौखटपा याबा लैबाकनी चही असिदा इलेक्शन सु लैरिबनी मरम अदुना इलेक्शन असी फ्री एंड फेयर ओइना वोट थादहनसी अमदी डेमोक्रेसीना पीरिबा वोट थादबगी अधिकार अदु मतपीदना मी अमगी वोटिंग राइट खुथिंगजिनबा तौदना वोट थादहंदुना चही सिदगी अफबा अनौबा सरकार अमा थमनबा होटनरसी हाइरी यामना सफर पे याबा यामना टैलेंटेड होइबा मी क्या दा वदुगुम लमनी
लाइव सही सिदा इलेक्शन सु तौगदोरी 2022 की मार्च की हानबा द्वारा तौगनी खली हाई इलेक्शन सिदा प्रजा मिपुम खुदिंगमंगना यामना फ्री एंड फेयर होना वायलेंस याउदना मीगी अपाम्बा अनिंगबा डेमोक्रेसी ने पीबा तोंबा राइट अदो एक्सरसाइज तौबदा एकोयना मदुदा इंटरफेयर तौदबा अचुंबा अफबा मोंगी इलेक्शन होहिंसी अदुगा लाइव सही सिदा मणिपुरदा यामना अफबा सरकार अमा मियामना खंदुना मियामगी अफबा थौ तौबदबा अदुगुंबा सरकार अमा थमसी अनौब चाही लिसिंग अनि कुनी थोइना लाकपदा मोइरांग एसीगी बीजेपी इंटेंडिंग कैंडिडेट अमसुंग एक्स एमएलए एम पृथ्वीराज सिंहना मणिपुर की मियामदा याइफा पाउजल पिरकली हौखिबा इंग लिसिंग अनि कुनमाथोय असि यामना चैलेंजिंग ओइबा चाही अमा ओइखी अमसुंग कोविड-19 की सेकेंड वेव ना इंडिया दा अंगपा फंगना अवाबा कया थेंगनकी अदुबु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मखादा लैबाक असigi मियोय चादा मरफु कोविड वैक्सीन कापगी थबक चथरी हाइरी लोइना कोविड की अनव वेरिएंट ओमिक्रॉन असिदगी चेक्सन लाइनबगी दमक मियामना मणिपुर सरकार न पीबा प्रोटोकॉल निंगथिना ngaktuna mamang chahida thengnakiba awaba sing adu mayoknadana ba hotna minyarasi haina मणिपुर की मियामदा अनौब चाही असिदा यामना नुंगाइबा शांति लैबा चाही अमा ओइरसनु हाइरी चाही 2021 अखोई पुनोंगना खंगेदुदी यामना चैलेंजिंग ओइबा चाही मको ओइखी हाइरिबा चाही सिदा मालेम पुंबदा संदोरबलिबा पेंडेमिक कोविड-19 की सिचुएशन भारत पुंबदसु अनिसुबा वेव सेकेंड वेव ता अंगकपा फंगना चैथेंग कया थेंगनखी सिदा अखोई पुनमकी अनकपा नुंसीबा नियर एंड डियर वंस लव्ड वंस मयाम अमा लैनासिन मरम ओइरगा काइनगिबा लैगिदबा अवाब चैथेंग कया अमा ताखी हानगी कोऑपरेशन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ओइरंबा के एस जिबोना अनौब चाहीने लाकपगा मणिपुर की मियामदा याइफा पाउजल पिरकली पांडेमिक ओइरिबा कोरोना वायरस की लाइना लाइचत असि कोक्तुना इंगने चिकना हिंगबा पुंसी ओइरसनु हाइना महाकी पाउजल दा हाइरी चाही असिदा पांगथोकदौरिबा वोट असिदा वोटर बुहुमदुना पुनबा अमदी थेमनबा होटनबदा मखल कयागी चिंजाक पिजा पिथक तौबा बोट की दमक खना चैनबा अमदी हाना सुनबा खुदिमक तोकपीदुना यामना नुंसी चानबा लंदम अमा ओहेलसी हाइरी ओइना मणिपुर की होगलगलिबा नहारोनसिंग अहलमा लाइगुरुसिंग इसिननाव चलिचे इमाइबेन पुनमक खुरुमजरी 2022 असि मणिपुर द बोट नेना हाना सुनबा चिंजाक फतबा पिजबा कोचबा असुम सिटोंगनादना अफबा शांति पुरक्पा लेबाक अमा ओइरसनु वाइना इन खुरुमजरी पावगी मेनक थना अतेन बब्रे अमा मुक लौमिनसी अहानबा मक्तदा मयामबु इकोकनोना खुरुमजरी 2021 लोइगदौरे नुवाइतबा थौदुक कया अमा थोखरे कोरोना ना मरम ओइरगा एखोइना चटपा खटपा फिल्म नंबा पुनमक अकाइबा चैथिंग कया अमा पीदुना लाकली लाकदौरिबा 2022 से सिददी अफबा मयामदा चैथिंग पीदबा अफबा खुनायमा ओइननबगी दमकता अनौब चहिना लाकपसिदसु आई मयामदा याइफा पाउजल पिजनिंगनी हैप्पी न्यू ईयर ब्रेक मतुंग तराम नोकचरी मखाताबा पाउसिंगदा इंटेंडिंग कैंडिडेट शेख नूरुल हसन बु सपोर्ट तौदुना नेशनल पीपल्स यूथ फ्रंट कैटरिगाल यूनिट सिंधुना बाइक रैली अमा ngasi चटख्रे KIYC ग्राउंड दगी लमथाखिबा बाइक रैली अदु कैटरिगाल AC सिनबा थुंगना गाड़ी लीसिंग मंगा हेनबना सरुक यादुना चटखी रैली अदु हलाकलबा मतुंगदा KIYC ग्राउंड दा नोंगमगी ओइबा यूथ कन्वेंशन अमसु पांगथोखरी Our future in our hands Habahiram da Pangtokiba Thoram Aduda, Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar Singh, NPYF Category Unit ki President M. Rana Chandra, Kurai ACG intending candidate L. Zayananda Amadi, Tongan ba Luchingba Kayana Saruk Yaki. Thoram Gamari Lenina Sek Nurul Hassan Haiki, Laibak Amagi Chokat Pagi Thak Ama Lepada and Hasing na Achoba Thaudang Ama Lauduna Lakli. National People's Party NPP Kaktana Nahasingi Pukning Wakal Ubiba Party Ama Oiri.
mahakna board hek mai pakpaga naha singi oiba policy ama semduna puwari semgani haiki Ketrigao A sida naha singi apunba saktam ama sagatuna Ketrigao sinba thungna bike rally asi chatpani hainasu mahakna fongdoki Saik Nurul Hasan nasai tapi si mamang dam my educational background education yaw dudi ni se tasing na da wakil khan bangam de aduga kani to rem se basiki kan su plan to su dikte Nurul gidi my the teliba my plan Ketrigao gida kani to kata ba Ketrigao ke regi se my well kan to na advertise to adubu ngasi Ketrigao ke regi wala tholai ba mire poi gadori ba sai Nurul Hasan na nasagi mana conceptualize toga mana khaliba mana toge khalib se masi ta se nai ta gi imphal gi ke da masi hong po khana de yam ne important ba ga tani ai unda society karino kolkata ba gi se dairi Lising ani kunithoi gi angan basarukta pangthokadoriba Manipur Assembly election da Bisnupur A sida mirep oigadoriba Retired Chief Secretary O Nabakishore gi election campaign ngasi AC asigi manung chanba Potsang Bamgi Ward number 7, 8 amasung 9 gi caricatures lising kaya ga loinina chathakri Intending candidate O Nabakishore na Bisnupur A sigi sothana lairiba lambi thong afaba ising thakpa fangdaba amasung sufam nompham khangdana lakpagi matangda fongdok laduna Naha singda bank loan piduna senthang picharaga hingnabagi lambi pinaba hotnagani haina thazaba piki mahakna makata na haiki mahak masa sarkar gi thabak tawruraga tumina leiba pamde miyam gi thabak khara tawge haibagi damak bot lepani miyam na mahakpu mikhal asida mai pakhan biu haina bot khomki Augi ba sahi kuntret kunipan sida awaba kaya thengnadara he maruaina ising thakpagi samesya si yam chaawna lere ising thakpagi matang sida hana lermiba minister MLA sina karimta tawgiramdre aduga atei maikei dasu lambi thong phataba thaba ingkhang phangdaba yung kai phiom jana sabungam daba lairabana pangkak koraba aduguma Bisnupur ko kendra hairaba kendra sida aina muktang prajagi seva pangjaba taragadi awat pasingsi ai soidana mekhajagani ising thakpa aruba ising thakpa phangan base asina aigi number 1 priority ni Kasar District Trinamool Congress ki Thausil Makhada All India Trinamool Congress ki Kunmari Suba Foundation Day thoram pangthokri thoram aduda wangang bada sonai A sigi mirep oikiba Kasar District Trinamool Congress ki General Secretary Dr. Maimom Santikumar na haiki lising ama chamapan marfutaran nipan gi January gi tang amada sem kiba Trinamool Congress Party ngasi All India Trinamool Congress oire West Bengal da chahi kuntra manga sarkar pairamba CPM bu maithiba pikiba TMC na lising ani kunma thoida Narendra Modi amadi Amit Shah bu maithiba piduna state aduda sarkar paiduna lairi Assam da su TMC party pak sana sandorakli Barak Valley da epicenter oiduna Assam da mara chetpa party ama oibe yana lairi lising ani kunmari da Mamata Banerjee bu prime ministerial candidate oina puthokna ba Trinamool Congress ki worker mayamna hotna ba leptri India da democracy bu hingan ba West Bengal gi Chief Minister Mamata Banerjee bu Rajya kaya gi atopa party sing nasu sogalakli hainasu Maimom Santikumar na haiki BDF singna police department da laiduna chahi tara humdoi hena Manipur gi aruba law and order gi tangfam kaya da Manipur government gi mateng pangduna lakli adubu VDF singna tanduna lakli ba demand sing ngasisu Manipur government na tasin usinadana lairi BDF singbu matam ga chunaba mawongda semgat piba VDF singda tha tara humdoi gi pe piba rules and regulations semdok pidna regular tahan ba yauna demand kaya tanduna lakli haina cherol amada fongdokli VDF ki tara nithoi suba mapokumon numita Manipur gi Chief Minister N Biren Singh na demand sing asi thabak ta onthok na bagi damak ahi ba cherol pirak na ba haiki ba matung inna April lising ani kunma thoida cherol bisin ki adubu Hauzik Fabada official process ta ayat akai piduna lakli VDF singbu nungsi biduna cabinet meeting da VDF singi demand sing pass to binaba Chief Minister gi pungning sing sinjari hairi Karigumba pass to bidaba taragadi January 3 dagi All Manipur VDF Welfare Association na laurakpa firep khudingda Ziribam BDF singna support togani haina Ziribam District VDF Welfare Association gi Publicity Secretary U Babuton Mitay na ngasi thadorakpa cherol aduna hairi
Tha asiki tang kun taruk tagi kunipan fauba Ra Sport Karate Association na sinduna Rajasthan ki University of Kota da pangthokiba Ani Shuba National Karate Championship lising ani kunma thoida UP State ki Sanaroi oina saruk yakiba Ziribam District tagi Karate Machin Maupa Bebika Khumuk Cham amadi Biban Khumuk Chamna medal kaya laurakre Championship asida Bebika Khumuk Chamna Katada gold amadi Kumite da silver medal laurakhi aduga Biban Khumuk Chamna Kumite da silver amadi Katada bronze medal laurakhi Karate Sanaroi ani asi jiri bamgi babu parada laiba Khumukcham Binoy amadi Binodini gi macha singni Championship asida Bebika Khumukchamna chahi nipan dagi mapan faubagi 27.1 kg dagi 30 kg faubada laiba individual kata amadi Kumite kanglupta sanaki aduga Biban Khumukchamna chahi taruk dagi taret faubagi 18.1 kg dagi 21 kg faubada laiba individual kata amadi Kumite kanglupta sanaki Championship asida India ki state tarani pangi sanaroi chamnga na saruk yaki. Ngarang nongalamdai pung ani makhairom taba aduwaida Jammu amasung Kashmir da laiba Mata Vaishno Devi laifam da lakpa Jatik Singka masingka hena yambadagi ina khotnaba amadi netsin nabada mioi tarani thoi laikhidre amasung mioi tara mangana asok apan nangkre haidi. Thogdok asigi matangda chayol amagi manungda Jammu amasung Kashmir gi sarkar da report sing pikhalak naba member ahumna saba panel amada khangan kre hairi soklaba mioi tara manga adu Mata Vaishno Devi Narayana Super Speciality Hospital da pukhatuna layengki ani amadi fibam thina sokhi Lieutenant Governor Manoj Sinha na thogdok asigi matangda Prime Minister Narendra Modi da paudam kre Modi na awaba phongdok laduna laikhidraba mioi singi imungda lupa lak tara amadi soklaba singda lupa lak ani piragani haina laukthokri amasung soklaba mioi sing adugi layeng bada changba senfam laifam adugi board na pigadabani haina Modi na phongdokhi hauzik aroi bida maru oiba paw amok hana pizari hauzik yamna kana semgat sagaliba moirang da leba ani shubam malembi lanjang matamgi INA gi headquarter PM Modi na sangaraba yai Imphal East ki manung chanalaiba Yai School A sigi NPP gi intending candidate Kuidrom Bikram gi office hangduna laiba mioi amagi yumda sakhangdaba singna nongmai round kaya kapsalam lei amadi haukiba pung kunmari asida Manipur da mioi tara nauna COVID-19 positive oikre mioi amal laikhidre Nagaland da chahi tara manga dagi tara nipan faubada laiba angang singda COVID-19 vaccine kapagi thabak hayeng dagi hauragani ngasigi oinadi Pony TV na pizaba numidangi Manipuri pau miyeng tabiri basingbu amok kana khurumzari